Пайгамбар жашыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым ушинтип улуматтын, улуулардын жана жакын инсандарыңыздын, кыздарыңыздын сый урматында жүрө бериңиз. Биз алыскы Москва шаарында жүргөн кыздарыңыздын атынан жана ушул жерде кыздарыңыздын атынан келдик. Сизге аз да болсо ырсаптары бар. Алтынга алмашкыз акылыңыз, бажелсиз, башкачасыз кадырыңыз. Атаке аланда теңдеши жок, өзгөчө нур берет жарыгыңыз. Жол чырак жолубуз багытыбыз, ырыс береке бакытыбыз. Атаке ар качан бар болуңуз, кемибей ден соолук байлыгыңыз. Жаркырап бул өмүр терезеңиз, кубаныч тартуулап чебереңиз. Атаке кылымдан ашкан жолдо эбере баласын жетелеңиз деп балдарыңыздын белектерин алып коет.
жайна kız Armanım boldun sen benim Jayna 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 kız Tandağım boldun sen benim Jayna 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 kız Armanım boldun sen benim Jayna 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 kız Tandağım boldun sen benim Бүгінгі біздің жолдыларға ең бір қуанышты күн болады. Икам Шекпектен 63 жас пайғамбар жасын берілген болып отыр. Жақынырақ қылың. Ушул икама деген денсаулық, ұзын өмір ешқашан ауырбасын, бала-шағаларының, қыздарының, балдарының, неврелерінің жасына тұрып, келінің біраз екеуі қашағарып, бақылу, барлықтың doğru duruşlarını bekledim. Zamanımız Türk olsun, daimim olsun, kışlağımızda, kokularda şunday köyler olsun. Rahmat bunu degen buna minnader kadar, şunday sizler, bizim yaşlıklardan ne odasına rahmat. Şunday kepti buna, kokularını körgü, yerden körgügen. Barına Türk olarak, var diyorlar aşında nasıl kısmını şunday görmüş. Onun Türk olarak var. Şunu konuş, görmüşsün, bana şunday koyarsın. Bunda jasın ең çıkalım. Assalomu alaykum jamoat. Xushkepsizlar. Ana bitta bajam. Joaquin kısağını mikrofonu. Ömürge uzun olsun Şerikbet. Ko'p yashagila. Qaysi kut bo'lsin. Ilam daima dasturxonga joying bo'lsin. Qaysi o'rinlarda o'tirib yuraveradi yaxshi kunlarda. Ömürge uzun olsun deyman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Birinchidan Alloh taoloning rahmati bo'lsin. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga sahobalar shuningizga Alloh taoloning bo'lsin. Bugungi kundan sebepler bo'lgan akamizning umrlariga rizqlariga Alloh taolo o'zi baraka bergan bo'lsin. Şol çengöz bilen qo'shaqlarni boqqilu bo'lib, bu qizlarning umrlariga rizqlariga baraka bersin, shularning yaxshiligini ko'rsin. Alloh subhanahu va taolodan qanday bir yaxshilik niyatlarni bergan, so'ragan bo'lsa Alloh taolo yaxshiliklarni yetkazgan bo'lsin. O'shul uylarda yaxshiliklar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, inshaalloh biz doim shu kishilarga xizmatda yuraveraylik. Ular chiqqan Qurbanlarımızdagi xalqlarga baraka bersin, uy ichiga baraka bersin. Alloh subhanahu va taolo bugungi kunda safarda yurgan o'g'il qizlarimizga, yajam qarindoshlarimizga, aka-ukalarimizga dag'i mol rizqlarni bergan bo'lsin, safarlarni beqadar qilgan bo'lsin, halaldan rizq bergan bo'lsin, yengil tomoq bersin. Uylarga eson-omon kirishga Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan bo'lsin. Kimga qanday yaxshilik maqsadlari bo'lsa, shar'iy maqsadlari bo'lsa, Alloh taolo maqsadlarini yetkazsin. Alloh subhanahu va taolo barchamizni, jamoatimizni, elimizni dunyo oxiratda baxtli qilsin. Bugungi kunda aka Abdulloh olim inshaalloh Alloh o'zingizga baraka bersin. Shunday yaxshilik kunlardan ko'p o'sha uyimizda joyim astaqbalning ustida tug'anlarimiz bilan yurishni qilishga Allohga barchamiz nasib bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban qarindoshlarimizni ukamni opamlarga baraka bersin, ishlariga baraka bersin inshaalloh. Yo bollarımızın atapmanlar Allah Teala bereket bergen olsun. Gelinlerim koşup koyun. Gelinler yüzünde atapmanlar Allah Teala bereket bergen olsun. İnşallah uşunday жақсылықтардың üstünde özdörüge жақсылықтарға işlet etken Allah Teala halaldan rızkı jengil tamar şunda mol rızkı Allah Teala bergen. Esenman günlerge Allah Teala.
Urmatlı tuğanlar, oyunlarım, sizler, kuş gelipsizler. Ben bizde uşunçalık urmatlar, egenliklerden rahmat. Men oyunca kişileri kılayınlarında da bu kızlarım yakın oyunlar, rahmat. Şu kızlarıma, ballarıma, gelinlerime, köyoğullarıma, Allah den solup versin. İşlerine iyilik olsun. Hayatta görse de tinç olup yürüyesinler. Şu bağırdığı rahmat verin şu kızlarıma, ballarıma. Sizlerge de rahmat, şunçalık, kırsançılık, kapılamanızlarla rahmat, düşer sizler. Amin.